sereng durang enek sereng jahilka candam pichi parap punai tabun mena sereng hon tabun mena enek hon tabun mena men kan hoy node do miteng senechet kelas ho kana jata le sereng hole chidoa ror hole chidoa ar jaha serwa re an ari ko tabun mena ase ine kan peda chil kabun atang taram ka bas ine kole chidoa ar sante arho ago kuren manan ko mena ko unku ko lalai bakra te ko hijua ar onka kate ge ale chepi do ale adi chera ge no do senechet kelas do mane o ko mole padha ar adi kichu le chedo ar adi raska ge nonka ge ature jaha tina mena liya ar no sur supur koren anjum nya do hiju ge ko ar adi raska buche ar ona talate nya ho goroj adi dhar mena jhala mena ol akil baha gutu mese mala hiju mese dila ago rila mala tu mi saata tala iya ta adi mane saata idi kata adi goroj mena guru idi kata guru ki idi kata adi goroj mena dular mena kan adi raska in bujha abo santan an ari idi kate ar onka gi nyaso aje ar abo kore letka ko mena ka unku bon lei cheda ka ar nya goroj mena unku ko sutu idi ka ar unku ho juhar ko ar aima sereng durang ko mena ar ninka ge adi kichu khilon ko mena ar sate hoy olchiki hin class ko then class talate adi chera इनके चेक मना जहाँ अब खिलन को मना विधि चंदन एमाते को ना पुथी करे उनका पढ़ाइया में कना और उनको इले को चेक को उनका अड़ी चेहरा इंदुलर को और इनके मेन और उनको अड़ी सुख इंदुलर को जहाँ गुरु के मेन का अब तो आदिवासी साता धर्म तो सारना बंगा थान तो जाहिर मारंग बंगा तो मारंग गुरु और धर्म गुरु तो पंडित गुरु मेनका ओना सिस्टम फॉलो करते और जहाँ ऑल चिकिते ऑल और ज्ञान हर पंजे ना साता लहाकिया ऑल तो तब बरही कना अब तोल दो बना अमर से डरते और इदी बना ठीक इन उनका गी उहेरा और नियम बेन कते गी इन बिचते मकन सना